occupy Jubilee House na odi achebi adwuma MPP anso aban ye e won mpasua so a wantimi ama youth okrom adwuma anya no through one district one factory nipa 750 anya adwuma ye two voter star testers limited a MPP aban na akosie e won mpasua so aban no de wonya yimu wo bia adwuma bi ase wonya bia ase woye na ukọ dunkwa bedia so abesewa compound road abusia sa kwan yi na eye ekwan ya na anu ohye pa aban ba ontentra so ukọ apa dencha easter aban no wa fix sa road no e de amade so mo krom ho na aseda eno bonema MPP aban tu hwe television so a me no ka sai aban adwuma woye na wa fix sa akwan we na bridge we no for so many years and this time from for your demonstration aka and this for anye MPP ababa kakra kwan wa fix wie akwan ya na tete pansa monchibonka na wa fix kwan na e de amade so mo apadencha east municipal ho ai nei we dade bridge pa e na ba na ye e de ama wo mo amino kasai e de ani je e de aba kromafo a na omoni na MPP aban aye e de ama wo mo makasa nsonsonie eda NDC any MPP aban ntem esanse MPP aban ba adwuma ya no ya no ase timamufuo oni bie moborowafo enya mfaso kase eni ti na da ya kase o pa ban a wense papa matimamufuo nya mfaso a MPP aban enie okọ abesewa mpatamu dunkwa bedia so mpatamu nyina upper dencha east akwan ya bridge ana asai abanda Roma why ni nyina dia mamamfo na no yobekan se okwada so a Creative Arts Secondary School for the first time Asante Region MPP aban ekosi e de asi ho e de amade hye na ne yenhwe Creative Arts School de asi kwada so no yenhwe na yento aso adwuma aban we ya ne adwuma anu ase o da bia meka yanto aban to MPP aban so a Ghana fo yebedie dokronkwa yede yensa behye yede yensa abehye anum ni aka na so na aka nti Creative Arts School more than one amno kase kwada so de no MPP aban adaroma wasiriama adehye ai nei na anida so ni ho enso aban adaroma wasi e de amayen akaka aka mgidie se enema bekoso e de amama na me da ase abusia na no me beka ne ha se MPP aban eba kunya so 2017 no na astrotefa e oga na ha nyina na eyetu eno sukwa na nye aban de na individuals bi tu ka first no na kotoko e qualify ko ba Champions League ne Confederation Cup na bia your opponent no isu astrotefa na bia mo kotoko asem gugu nkoka na bia mo ko na wonuma kwa training wa ansa na matu kwan na ebe mienu pe ene ya bu ba bia astrotef pitches are buying established almost by 150 ayo operation na me no ka say yes see across the country the abana sisi akura yenya mia no ye bebre okwa Joshua ya akwamo Dr. John Poncho kuma simu akwamo no kura yenya mie ano so ka ho bi bebre nanu ya dia ye bia ye okote astrotef munu chian yes dia ma de so mo ofurukum abato mpesua so wo mo okote de dia kokwa no ho aisio astrotef we physical project say astrotef ya ye kan and this time ye omienu pa 2 ekome MPP time almost 150 are still counting astrotefs nationwide. Eti ultimate compare NDC to that of MPP in terms of infrastructure. What to do one enye abawe wa ya adwuma ya sha oforukom constituency de kote ade no we mono chan fe astrotefa na no ye latest wa Ghana latest astrotef na da utiv ne so no na no yana ye ko bia no wo kote ya bonten so MPP abanda Roma astrotefa ya ye ne Ghana ha untimi nkan abani gusunsu a wosisi bi fe kama e ma boys ni girls kromafo ne je eti dia koso
ewo kwetei de dia kompata mo forukom constituency na yakabi e de achemo no abusia enyeso obi tan NDC o anaso obi pe NDC fasem na mama banya wo ba konya so a Ghana fo wo kire ye ne nyamfa so de ye be ko mo kire asem aba we ba ye nyame anim nipa nim nukradie asota fa ban ye yiye wogusu a wo yiye enagro ukoba ntema wo mo ebe tu asetere kura won ma ya astrotaf no ya ye de oni ho de na so NDC fo ebetra kunya so ne e wotu pe enso kwa nya ba na ye yemo MPP aban so adwuma na omo ye no kama hwe echa krom ewadwe so abato mpasua so na udru echa krom a abusia yemo assembly na ba so MPP abanda Roma hwe na KG block a na de se omo echa krom na me yasesa picture ne manya na kwahwe dan pa na omo timu ankwara kom suku a abusia ni akase NDC aban na obi koto obama NDC a nipa no he kwa bobo na sum MPP abanda Roma KG block wo echa krom adwoso abatu mpasua so Dr. John Ampontiokuma mpasua so masa kwahwe KG block a nice edifice aban yesia ma de so mo echa krom nana me he na wo hwe sa KG block ya abusia wa ha tim says na okonkwa do suku se obama oba akosuku abusia acha krom KG block nana me he na yanto asonkwa anim eti wo ye KG block a ewo acha krom na yanto aso enkwa anim maka che se NDC time na bia na nkra paate eko school na no hye by day acha krom Methodist KG block muno chian ana ba na si ade ama de suafo amu acha krom amu adweso abato mpasua so sere be ya mudwumadi omudi enso wetima koso ye na aba no national cake a wocheche no acha krom Methodist KG block wonuma sewie wonuma bian ho enkwada kom suku ebebua ama nkura dwumadi a wodi enso wetima kama abusia de ane abatra ye ne abiri bebrebe ni nyina ne se aban bia ba wona sedi asase wo ye na mama ban bi ba ekwani anu ode Ghana fofa so apinisia anu ode Ghana fofam ya nanu ode ne aban we ba wonyi na ni hintaye wogusu an kakra tax payers money besia ni bia andi si fokwaji bedi ni Ghana ha ani bidi e madam ase no aban we sa besia na bie wode ya physical project am obi ehunu sampa ABCD ana ba we aye abusia social intervention yade ya no baso eka no MPP aban ena define what we call social intervention ade ya ni wa aban gine de ba na timamuni nya faso ye MPP aban NDC time 8 years ya hunu bida eya confirm etuko bakina eya nua ye dua ne pebre eya bas branding corruption kan proye e koso okromia bas no wonsensem MPP ababa ye nyina wo kire ba wiase nyinachi kwahwa kwan a suku ade abayiye na no bypass epuye twabia ana government of Ghana ema ye kono bypass osino de kono de akakra no matwa atum kwahwa kwan abaye ofanko tutu pokuase stretch kwahwa kwan a abanu gusu ahoadimule wo ye adwuma standard roads abane ye yatira bebrebe Ghana yesu bebrebe nya NDC time ne papa wo ye hu aba we ba ye ana ogusu a wo ye adwuma de boy nyina nanu mi be ikram Kumasi International Airport na nafato soma me ha de Kumasi International Airport encha de metete anu yebe se bibia tomne bibia ansa ebia next month edi animi ya no ebia na yeba bibia no Kumasi International Airport last week mi ma ohwe kakra enche omba bibia no Kumasi International Airport efeye